First of all, I'd like to start with the God welcome. We would like to acknowledge His land that we meet on today. khudbaddeena kooda luuliya maanta 2014 waxaa noo furaya mulki cabdi saciid. Are still important to the living God people today. Now I'd like to introduce Hawa Abdi. Let me see. Thank you for that. I would like to invite Ahmed and Jack to the stage. khudbaddeena maanta waxay noo furi doonaa khudbadda maamaysha noo soo diyaarisay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ما شاء الله إله أكبر. gabadha barnaamijka wadaan iyo waxyar ayaan u maraya aayadda quraanka tafsiirkeeda rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi muslimka haddii ay isugu yimaadaan meel goob ah oo aanay ku xusin rasuulka iyo alle aanay ku xusin fadhigaasi waa fadhi sheegaan laakiin haddii lagu xuso alle iyo nabigiisa waxaa weeye fadhigaasi waa mid khayr qabo weeye marka sidaas awgeed baan niyada xusuusinayaa ilaahay wuxuu yidhi walcasri ina insaana casarka ayuu ilaahay ku dhaartay waxyaalo badan buu ilaahay ku dhaartay walfajri wuu ku dhaartay washams waduxaaha wuu ku dhaartay marka waqtigan wuxuu ku dhaartay casarka lafii khusri ina insaan lafii khusri dhammaan dadka insaanku waxay ku sugan yihiin buu ilaahay khasaaro إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا أنت رميسي نبي رسولك أنت رميسي إلهي وعمل صالح رميسي بويا أنت كانوا يسويه إلهي خسارة يسويه مركا وصل يسويك وعنده برانجينيا إن أي حق يسوي بالدارمان صبرنا عليه السلام مركا وحي وراء وحسان عليه يسوع سميه صبرنا كنت رجال يعني دين تدعم يصير عيب ما إنه تدعم بصبر والسلام عليكم ورحمة الله. كاس محوها أحمد خليل أحمد عيشة وقد كل اللي لبركم يفرق توان كما ميشا يسوق من قابسي سومالي دي كل قصود أستراليا على ليش حتى نقبض وحي نفر حاوو سعيد حتى وحي نفرد وانا قبض هاستي أو عالم كأستراليا أي الغاضية Australians, oh let us rejoice, for we are young and free, with open soil and wealth of love, our is yet I see. Our going to be singing the Somali national anthem. هذا وحنا لو قاضي أمر وحنا لو قاضي تهستي على الصومالية. Wow.
ما شاء الله وما صدقي تاسو waxay ahayd amran oo heesta calanka Soomaaliya qaadaysi ما شاء الله hadana qodbada waxaa la soo wadi doono I would like to invite. Hawo Please sit. هي شو أنا شو قريب ما I يعني would كسر like to invite هي إيه Wali Ali Ahmed. هي قبويا Thank you for coming. My role is to introduce the guest and the theme of the function. The theme is resilience. Start with the theme. Resilience is the resilience we are using as the theme today is in relation to the resilience that people from refugee background that took them through all the challenges they had undergone while in the refugee camp. They had undergone before they came to refugee camps during the war in their country of origin. The resilience that took them through is very important here in Australia for them to realize their full potential. Because it's a place where there are sufficient support available. The choice of the guests we have invited here is influenced by a desire to expose our people to Australia's best. من شغلنا هاي تعام كجراي هي أول برسم كسر متكلم قال لنا ما إلا ريد قريب رستو waxay risku dilid garay waxa uu qashkaya ما جهني صفتي ما People who are doing كان صباحا these everyday activities are activities that help disadvantaged people, that culturally and linguistically diverse people that we belong to, Araman, will benefit greatly. So I will go straight to introducing each and every guest we invited. Let me start with the first one. It is Honorable Kate Ellis. Here. She's the federal member for Adelaide and Shadow Minister for Early Childhood and for Education and Early Childhood. She is the champion of the disadvantaged people among Australians. She says no to big cuts to all the benefits the disadvantaged people are getting. ايوه هذيك اندافع The next one is كاميرا صفتي ولا كان كاميرا هاي سقاد رواي لو صورك ابو لي اوكي عبد الله Susan Claus is a minister. She's an MP for state MP for Port Adelaide. That's our local MP here. كان صورك And she's a minister in the cabinet that is led by Honorable Jay Weatherill.